Lebitso la ka ke Diengwane Malefane a dilemo di 20. Ke motjha wa Sesotho Media mo teng ke sebetsang ke le HTS counselor hape ke le facilitator. Tsala ka ke Mmantsoe Motlokwa ke motjha wa Sesotho Media and Development ke dilemo di 20. Ke sebetsa Sesotho Media and Development ke le HTS counselor le facilitator. Tela etsa gore ke tle ke na le thasello gore ke be counselor ene le hobane nakong hangata batjha re tla be re sitwa re ka bona ntho tse re sitwang ho di bua ebe re counselor ke motho a moholo, so tla bo sitwa ho bua bo ntho tse ding hore ke le ka etsa phoso kae hobane o nahana hore motho ena ke motho a moholo o tlo nkuka ka mokgomong kapo ke ntho tse re di nahanang gore ntho eno re ipotsang yona ina voice eno re nang le yona re le batjha. So ha motjha a kena ka ga counselling go mafumana motho e le thaka hae a bile a sa mo tsebe o tlo nka ntho mona gore no ke tla bua fela hobane motho ena ke tlo gore ke open le yena re dithaka ene re ka kgona ho bua ka ntho engwe le engwe re thipane ebile ka ha ke counselor ga ona ntho tse ngata tsa di tsebang ho mfeta, so ke tla kgona gore ke nka testa a le teng e be yena ntestang hobane ke tlo ba open ho bua ntho engwe le engwe ka bang ke entse le ha ile mpe le ha ile gore ntho engwe le engwe hle ke tsho jalo, so ke yona ntho e ntseng hore ke thaselletse hore nka ba mohlabolle. A tshika nnete ho fihleletsa mona mo re se re le teng ke nnete ba hlahloba empa e seng ka mokgokgotsofatsang. Batjheng ho santsane ho hlokahala tsebo ya ditaba tsa HIV and AIDS haholo, ebile le ha ba di tseba ke batho ba taba tsa bona, so a tla ho approacha ka tsela e batlang e fapane hore re ba ye ka diboko ho fihleletse re ba fihletse re ba kentse susumeletsong eno ya hore ba ka hlahloba.